Khamsa, ça veut dire historiquement les 5 tribus qui ont fondé la Kabylie au XIIIe siècle après Jésus-Christ, dernier, les 5 continents dans lesquels vivra une forte diaspora kabyle. En Afrique du Sud, en Océanie, en Australie, en Europe. Donc, les premiers fiers les investisseurs. On verra des Arabes, des investisseurs moyennement riches. Winixon, 3 000 euros, 5 000 dollars de ça, il peut devenir investisseur, il y aura l'actionnaire des télévisions. Jusqu'à date, on n'a pas trouvé beaucoup, mais c'est وكاين الديماغين من هنايا صافي تسمع الديماغين ولي نسوا دينا في الحوت ماجي دونك نكون نفرس غاي لو 12 جونفيي تحدو التلفزيون مي داني مي نكون نتسلحوا كالك موا سيدري من الناس لي مويان ساعه باسكو سي با فاسيل انفاستور غير الوقت انفاسيت الزمان انفاس هنا كيسنا معطوب لا توثيق نتسادل مي دا شو اباري وقت جتا واحد نهار كدي زما وانا تسمى لا خير ياكل تسكيم صافي ديرتوها مي لا سي با انفستيسور اتيليم Allez-moi, qui parmi les donateurs, mtq5network.com, PayPal, mais maintenant, zakat dans les 3 يد, on va impliquer le mouvement associatif dans le monde. Attends, l'Afrique du Sud, voyons, خدمة دائرة الوعدة في كان دينات في كان الغاشين جمعنا 3000 اورو 3800 اورو صحاب الفيلا ديال في كيف مازال تغاد في كنا شي جمعان امشي خدمت يونيك خمن سكسو بخاميس كيتخدم ديك زات ما كيتخدم كاثوان يونيك خمن سكسو بخاميس لا شارجي الغاشي 100 دولار هو حنا نقصرون نهضر يسن هذاك الصالح باغ سكايب نكوني ثورن زمان زي ما داكين يمكن ياكل لي مومون سوسياتيفيك لاند دي فرنسا دي لانجلتير دي لا سويس دي ذاكي تن ديجا مي ولا لي دوز اكسيون كيسحاب لانجلتير تنخدم يوث لندن بيانتو سان فرانسيسكو كيف بيانتو خدم يوث يكون مع فلاونه تخمم يكون يديهم شطال كي الغاشي ديجا با مال او يفهم دانو ماطاس ان ايفينمون نروح نكذا رياضه ونخدم من كونفيرونس داين نقصر الوعده اي بي نفكر ميكو سورديين سي لا كونتريبيسيون لاسوسياسيون يكينوي داني قزنا دم مجيد دم تال يحيى عبد النور زغانا شي سوال تلفزيون كي تنفكان اللي كان فريمون وهم واحد كان يفهم لونجو لا كيوس كاين هاد الوعده فيك صراحه دوك كي كنا يفهموا غير كل قبيله ديال حوسي مساكن شو دي سوين تلفزيون كي تلفزيون كي باش كنا اتصنت بحالها قبيله فوت دو نيتا فوت دو دانستيتيسيون تو التلفزيون كنت تايلين لي انستيتيسيون كلش الداوي مسناون ماجد عبد العزيز الداوي الى زوران لي زيكريفان نهضر في لا سيونس في لا تكنولوجي يا ناس قبيله تو لي زونفون les émissions pour chez Mshtah. Dans l'alphabétisation, les 3 ou 4 types d'émissions, ARB, Emrar Nord, Takbayit, sur le tableau, elle m'a dit Mshtah, elle m'a dit que c'est une des ou le cinéma de Hadran, ou vice versa. Donc, il y a toutes sortes. Donc, c'est un lien à les énergies nord, des émissions de qualité, Takbayit, qui nous l'a déjà sur le Tsamamid, Nafaraf, Takbayit, qui est et toutes les thématiques, l'économie, l'environnement, la science, la technologie, etc. À découvrir les événements des associations. Même un événement de qu'est-ce découvrir par exemple il y a la fondation qui a un événement de découvrir. La Kawash a un événement de découvrir. Les Français la même chose, c'est des équipes de Français, de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud. Donc vous voyez, donc c'est pour ça que la télévision qui a une certaine يعني يسوي ماشي باش كانت تسرب التلفزيون باش ادخل دوطر تلفزيون ديفيرونت تيماتيك كيون الدنيا كتقاضي لي كونفيرونس وتشوفها باللي يا 60 بارازيت ساتيليتير ارتقيان سلاغني قبليين يلا سيت موت القبائل اول صار شروق تي في نهار تي في بلاد تي في زاريه تي في هدف تي في جرجره تي في هوكار تي في نوميديا تي في وهذه اسمهم لجدودنا سخدمنتن باش كنا غعربن توت كوش كونفوندو شو معنى تكوش كونفوندو سي اديو هوكشام شطوح ثورة تموت القبايل هذا كرا كارطابيس ديجا يسعى 17 كيلو كتابين اسمهم الرياضيات الفيزياء العلوم الطبيعيه الجغرافيه ديجا الى اسي ارابيزي هذا كرا كارطابيس ديال الزلم ما ولاني ولني وا داروني يستمع من ابرام تي في شفت ابرام تي في سي شين بور اونفون هذا داوي لي ديسان انيمي لي ديرني اون دات سي لي ايتازوني
يدفع لي سوان 1 مليون دولار عرفنا باش تدارن دوبلين دي اوردونس 1 مليون دولار البترولينيت نوركال باش كنا غاوي كان يتسمقول يا اخي تعال هنا انا قد انا تسمقول لي ديسانيمي صار يما ناولت معاك حمل لا كوزيت تروح لسميرة تي في عندكم طبخه تاع سمول سميت جيبوا كيس تاع فرينه خلطي لهم البطاطا وديرهم في الفوم وخرجيهم لا شوف عندنا كل شيء ثم غاثني اورجين تهضر تعرف تموت قبل اتصرف بيزنس سكوزيت اغنو ثورا لي جون اكسان لاج الناس القبايل كيما يشاف على غابيزاسيون ذاني والد سوالنيو ادوال يونم خلي شاب انا جيت لي دي زيكزون باسكو ذاني والد جيت تعرف C'est un responsable du RCD des موت كما خبر تي في شو قلنا خبر تي في سيدات والسيدات ضيف الحصه سعيد سعدي اللي كان رئيس التجمع من اجل الثقافه والديمقراطيه ولقد الف كتاب حول الشريف خدامه هذه تسمى قول باش يحمل سعيد سعدي دونك هذه غا بيزنس البوليتيك هكا غا بيزنس واراش دونك ذا شو ذي سوير نكون نساهم ادخل قدوط 60 شنتي بس قبيلي à toute thématique. Mais on attend dans cette équipe parce qu'on a fait une maison d'affaires là, on n'a pas encore d'état. Et on a le TQ5, le TQ5 une émission scousite, une émission inflation, une émission infla politique, une émission et puis les gens ils vont comprendre. Donc c'est pour ça, il a quand même une levée de fonds واحد السواطاس شطاح في وشطاح الجبن وندمثت ما ليش الواذا دونك إيه لكن إذا سوينا أو يفن دونك هات بالعيد مثلا أبو القاسم أو تسولن تختار بطاطا ونيوان إيوا كنيا أنا خدمت cette levée de fonds d'aki كيباك. Oui. La contribution. Est-ce que l'investissement, les dons, la troisième façon. C'est les levées de fonds à travers le mouvement associatif. Est-ce que ces trois sont considérés comme des actes militants pour être veillés ou est-ce que c'est différent. C'est une société à action. On est tombé dans un piège un peu juridique. On sait comment s'en sortir avec la juridiction. On est une société à action. Ça veut dire les investisseurs. On est un Canada, c'est une société à action. Est-ce que tu vas un don pour un Canada? Donc, on est TQ5 parce que c'est une société à action. Mais comme on n'a pas encore cette conscience comme quoi il faut investir les travailleurs, comment faire contribuer les travailleurs? Je suis certain, c'est une question de temps, ils vont tous contribuer. Mais malheureusement, à TAS, où ça n'a c'est $5,000 de service. Mais à TAS, il y a $100, il y a $20, il y a $30. Qu'est-ce que c'est la différence? Chacun des 2 millions de Paris, 2 millions. Elle dit c'est 1 euro. De temps en temps, il dit aïe, voilà, mais chasse McDonald's et quelqu'un. Combien ça coûte McDonald's? 5 euros. Aïe, donc, TQ5network.com, aïe, PayPal, aïe, $5. Voilà. Et TQ5. Il y a comme couleur, mais il 1 euro. Et Richard, multiplié par 12 euros, multiplié par 2 millions, ça veut dire là des 24 millions d'euros. Tu sais, c'est quoi 24 millions d'euros? Tu vas créer de l'emploi des mots de l'armée. Tu vas mettre en place des équipes de producteurs, d'animateurs, de journalistes. Tu vas acheter les meilleures séries aux États-Unis, des dessins animés. On va créer une économie kabyle. Donc, à part la voie investisseur, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, la levée de fonds est qui est mais la levée de fonds, les donateurs, ça n'a pas TQ5 parce que juridiquement, on n'a pas le droit de récolter l'argent des donateurs. D'où la création de l'association des amis de la TQ5. L'association des amis de la TQ5, c'est une association à but non lucratif, enregistrée au niveau du gouvernement de Québec, dont la mission sont claires. Protection de la langue kabyle, parce que c'est l'ONUSCO qui le dit. l'ONUSCO parmi les langues qui vont disparaître d'ici 50 ans, avec toutes ces variétés, kabyle, chaoui, etc. La protection de l'enfance, la protection de la femme, l'émancipation de la femme. C'est des missions de les Américains. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre en place des émissions pour enfants, des émissions pour femmes, cousines par exemple. Des équipes qui sont en train de travailler ailleurs. Il faut les piller.
La priorité, on est en train de créer de l'emploi déjà. Donc vous voyez à peu près, où est-ce que c'est né, sur le plan pratico-pratique, c'est quoi la procédure pour investir? Parce que j'ai l'impression, moi j'ai été intéressé de voir qu'il y a un manque de communication. On demande des investissements. Il faut faire une suite aux gens, mais ce n'est pas tout le monde qui est conscient, qui est au courant des rouages de l'investissement. On veut des investisseurs, voilà les droits, les obligations d'un investisseur, voilà l'endroit où il faut déposer de l'argent, c'est qui le responsable? Ça, je pense qu'il y a un manque. Tu sais pourquoi il y a un manque d'informations? Mais qui n'est pas, par exemple, dans la Suisse. Pourquoi c'est? Parce qu'il y a une communication directe, qui racine sur place, ça me racine, ok, je deviens investisseur. De l'Allemagne, pourquoi c'est? De l'Afrique du Sud, il y a mais là, oui, il y a les donateurs qui des Français, l'association des taxis de France, ils vont s'embarquer. C'est vrai, on va communiquer d'une façon définitive, mais la plupart, en France, achètent 40, à 40, فدوس نوالي. هذا جاء 40, il pense qu'il est fouché. Il y a l'histoire. C'est le sort des peuples sans État. Quand un peuple n'a pas d'État, les coups bagarres, etc. Donc, la tasse. Quand il faut, mais maladie de sac, là, on a la confiance. نحوس بلي لا كونفيونس تروح لان يسنوكي كي سيدنا روني ليبلا كاسمي كيحصل البرومي ريفيروندوم تي جا داين سي سور ديروا لانديبوندونس دو كيباك يقدر مي يقول 32% de oui Inès, je vous ai compris. Vous voulez qu'on attend? On attend. On va travailler autrement. Eh bien, Nayasen, ok, elle va même commencer. C'est que ça. Elle te voit les mouais nouais. Elle te voit 4 mois. Les métiers de l'âme. Puis la qualité. Métiers de m'charge qu'elle الزلوريز كارن تيموش ماشي واش نفهم تكون لا كاليتي اوكي داكور on se voit. Sur من ساعه 4 mois, c'est là on va lancer l'opération le matraquage en termes de communication القبيل فيكسو. Parce que c'est qu'il faut aussi, t'as تقدر دينا نقول افذوث انفك. Oui. Oui, معليش لا au contraire. Est-ce qu'il y a un code d'éthique de l'investisseur? Parce que tu viens de le dire. On a peur des échecs. Le chat échaudé a peur de l'eau chaude. Très bien. Ça a une mémoire d'éléphant pour le négatif. On a tous une mémoire d'éléphant, on se souvient du négatif, on oublie tout de suite le positif. Ouais. Et c'est la crainte du TQ5 qui va tomber en décietude, c'est que on repasse les mêmes problématiques. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait clair et net un code d'éthique de l'investisseur pour TQ5. Un code, parce que l'investisseur, c'est quoi? Il va déposer de l'argent, c'est une entreprise à but lucratif. Il va gagner de l'argent. À risque aussi. À risque, on ne rien comment ça va donner. Le risque, c'est le coût. Mais il y a la transparence, par contre. Le risque, moi, si j'investis, mon risque, c'est quoi? C'est que je vais risquer parce que je suis militant. Il n'y a pas de non-militant qui va risquer dans du Québec. C'est là où tu vas voir l'investisseur militant, un investisseur honnête. Et là, l'honnêteté, ça c'est pas les mots. Si vous faites un code